See lihaleib nagu vanasti oli. Ja raevad kartuliga ahjus, teevad kartulisalatit. Sellega, jah? Ja. Saarlased eriti. Neile väga maitseb. Et koorid kartuli ära, lõikad tükid ja siis paned terve tüki ahju. Siis see pekk läheb välja, tuleb selline pehme ja rõbe koorik. Siis lõikad nagu sinki. Huvitad, mina esimene kord kuulan seda. Ja. Ma olen endal lastelastele hommikul teinud. Lõikad viiludeks ja munaga praed ära, siis see pekk kaob välja, ta totaalselt hästi hea mõnusa maitsega. Siis ta ei ole vaata. Lapsepõlvest midagi. See ongi nagu nostalgia. Et siis ta ei ole selline pekivorst, vaid on muutub nagu singik. Mitut moodi kasutavad, teevad. Hommikul munaga võib kartulisalatit, ahjus kartuliga. Selge, aitäh! Palun! Lihad on kõik väga maitsvad. Ma praegu filmin siis pärast. Ja. Erinevad astmed siin. Siin on sibula chutney ehk sibulamoos, võite niisama süüa, võite burgeri vahele panna, võite teha mingeid kasteid. Siis on atšika, kus on hästi palju küüslauku ja natuke chillit, väga maitsev, kui soovite proovida. Ja kui te olete väga chilli sõber, siis on astelpaju chilli ei ole eriti. Jah, niisugused kastmed ka meil liha kõrvale. Брошечки балеринки где-то здесь. А вот здесь. Вот такие. Вот. Не надо фотографировать. Не надо. Мадам. Pudelite hinnad on? 20, 21, 750, 22 liiter on 24 ja autos mul on tegelikult veel 1,5 ja 2 liitrit ka. Или это тогда сюда для аппетитов и для рук тут очень хорошие.
ei videot oma kanalile Youtube'ile. kanalile. Youtube'ile. Vabandust. Hästi, siis ma võtan ära. Ei tee reklaami. Tere. Tule niimoodi tõsta, vaadata. Kui tahate niimoodi, siis alati siit poolt pange käsi sisse nii, ja siis on nagu tunda. Nii. 2 numbrile tavaliselt läheb 42, 3 nad ei lähe pesus kokku. Niiviisi. See on niisugune spetsiaalne sokilõng, spetsiaalne. Päris suuremad on siin, 43, 4 on siin. Läheb ka 43, 4-le, eks ole, niimoodi ja siis on jah need. See on niisugune natuke paksem, need on siin jälle keskmise paksusega niimoodi osa, see on niisugune paksem. Mingi siin on ka paksem. Selge. Aitäh, ma natuke veel jalutan, vaatan. Vaadake, see on nii ilus, kui te näiteks mõnele naiste rahvas. Muster on nii ilus, jah. See on nii õrn, eks ole, selline niisugune naise. Ma näitan üks veel. Need on kõige uuemad siin jaanuari, mis ma nüüd olen teinud. No, see on jälle hästi niisugune värvi, kui palju jälle niimoodi, kui keegi niimoodi. Ja pehme ka. Jah, nad on jah niisugused, jah. Niisugune sokilõng, jah, niisugune. Aitäh teile. Jaa, aitäh. Tere, Maitsma, Tere. Maitsma ja kala Aitäh. ja veiseliha ja 24. aasta parim kalatoode mul vanaema retsepti järgi tehtud äädika marinaadi räim näiteks on siin. Ja tema kaksikõde veel veiniäädika marinaadi räim. Muidugi vürtsikilu ja silku ja Eesti veis siin ka pinnutame, nii et tehke proovi. Ega siin silmailu ei ole, siin tuleb näpuga suhu panna. Jah, usun küll. Aitäh teile. Tere. Tere. Aitäh. Ja võite julgelt maitsta, ei söödi vastu, saate ära proovida. Need on sellised köögiviljad, siis erinevad ära purustatud mass ja siis kuivatatud krõpsud, eks või küpsised või snäkid nagu. Ilma suhkrata. Jah. Selles on ka pähklid sees, indepähkel ja muskaatpähkli juhul, kui teil on võib-olla pähkliallergiat. See on siis punapeedi porgandi. See on niisugune pigem natuke võib-olla magusama poolsem. Paljud nagu öelnud meenutab borši. Ma proovisin, samasugused. Ja siis see on brokoli ja hapukapsa. Ja siis see lillkapsa paprika. Selge, aitäh info eest, aga praegu ma natuke jalutan veel, siis tänan teid. Aitäh! Tere. Aitäh, mina praegu lihtsalt vaatan, siis pärast ma tahan kõik vaadata, siis pärast tulen tagasi. Mul oli paberi peal. Hästi. Aitäh. Tere.
väga ilus tehtud. See on 120, стоимость. Он настоящий. В торговом центре Мустамяя всегда очень такие какие-то странноватые проходят ярмарки. Ну, я не знаю, там продавцов просто минимальное количество. И столько же товара. Мед, как всегда. Что там еще? Мясо, копченая колбаса, немножко рыбы. Ну, собственно, и все. Вот эти деревяшки, которые, ну, для кухни, там подставки всякие. Ну, ничего нет. Ну, для чего эта ярмарка? Тем более осенью была. Ой, какой ветер. Осенью была. Новогодняя была. Зачем еще вот сейчас делать? Непонятно. Никто ничего не покупает. И даже практически никто и не останавливается там. Слушайте, иду и возмущаюсь. 3 человек на ярмарке не разрешили снимать. 3. А всего-то их там ничего стоит. Вообще вот в этом торговом центре очень... Сейчас я вам покажу. Ой. И самое странное, что 3, вот я говорю, не разрешили снимать. Что там за тайна? Одна бабуська сидит, продает китайские брошки. Не надо меня фотографировать. Кому ты сдалась 1000 лет? И брошки твои китайские на тему каждый может посмотреть. Купить не втридорога, как ты их тут втюхиваешь, а за 90 центов. Вообще я удивляюсь. Но я ей сказала, не хочешь рекламу и не надо. Сиди. Ой, кошмар кошмарный. Ой, кошмар кошмарный. Одна, это вот русская была бабка, а вторая бабка была эстонка. Она сказала, ничего вы снимаете. Для какого канала? Для какой, ну типа, куда? Куда это пойдет? А 3, правда, улыбалась, но сказала, надо спрашивать, когда снимаете. Я спросила, можно? Она говорит, можно. А я ей сказала, а теперь я уже не хочу. Вот так вот. А когда, я уже вот 100 раз это говорила, когда спрашиваешь, можно или нельзя, тогда обязательно привяжется. А зачем? А для чего? А для кого? А если не спрашиваешь, так просто снимаешь, ну, могут и не спросить, и разрешить. Ой, кошмар. Я чувствую, скоро снимать можно будет только дома у себя на кухне. И то какая-нибудь придет, тля, и скажет, и снимаю у себя дома. Дебиляки. Отсталые.
Мы с вами, ребят, можем сколько угодно кричать, что ой, это общественное пространство, можно снимать, а они этих правил, этих законов не знают. Поэтому все запрещено. В Эстонии снимать запрещено. Наверное, я вот и сделаю такое название. В Эстонии запрещено снимать. Цензура.